hamwe no kwerarikerera omubajube barukorera hamwaro gwa Kasensero bwanyuma y'ekinyatsi okutahirira enyanja y'ibosire nibakoreraho ekyemereize emirimo yabo. Abajubi abatari bamwe na bamwe abagambaho n'omushaki weitu bebembeirwe Abubakar Katamba babereko kwerarikerera kw'amaani bwanyuma y'emirimo yabo okwemerera zibwe gwajja omugga Kagera ne guba nga gujjudde nnyo kati gwaleeta ekiddo kyonna kye tuyita ekisamba ekijja kisalako landing site yonna amaato we galina okugoba era bwe tusinzira okukola obuyonjo bw'omwalo. Abajubi aba nibagira ngu ekinyatsi eki ekitahirira omwaro gwabo ndekirega mu myaro ebahikire haihi nk'ogwa Kagera ngu konka bwa hati eky'obunuudu ogu kireetera amaani maingi ahabw'okugira ngu na sente ezibabaire nibakozesa okutwekanisa enyanja egi zeeyongeire. Eryato eribadde eryesiringisa 15 nga tuligolomeza emitwalo wakati w'etaano. Aba obwahati nibaterera gavumenti omuranga okwimukiramu ekabihereza emikono okurebeka ngu omwato ogu gwaruga aha nyanja. Naye nze mbadde nsaba gavumenti eyabigwa tebiraze esobole okujja okutuyamba okufunayo kiguleeda n'ekiroole tusobole okuyoola ekisamba ekyo embeera okutambula obulungi. Joseph Kimera ori kansara ori kukiikirira abantu ba Kasensero aha rukiiko rwa disitulikiti ayehanangiriza gavumenti okurugayo kuhwera abantu ba Kasensero ahabw'okuba obwahati bo nka disitulikiti tibaine sente ebisamba bino singa gavumenti ebeesobola okutuyamba nereeta akuleeta akasobola okuba nga kabisena amazzi gano negasobola okutambula kyekisinga okubeera ekyamaanyi kisinza okutukosa wano. Chairperson w'omwaro ogu John Katamba yashoborera okwo ekinyatsi eki kibateganise munonga ekireeteire n'ebyenyanja okukyendeera aha mwaro nigwo gumwe. Ebyenyanja tebibeera wali bukyafu, buli awali ebikyafu nga kizenga ebintu eby'obuluya nga biwunya ebyenyanja bidduka ne byeyongerayo awalala. Orumeya wa town council ya Kasensero Deo Nsamba yashoborera okubafererwa omushoro mwingi bwanyuma y'okugira ngu abantu abaingi ababaire nibaija kushuburira omwaro ogu batandikire kugwehara ahabw'ekinyatsi nikyo kimwe. Obuzibu bwetusanga okisamba okuva wekyajja ebinaala ebibadde biva e Tanzania ebireeta emmwanyi ebireeta mukene ebikyasobola kutuuka kugobawo kati bigenda mu myalo emirala biyita mu kukula ebirala n'obutajja. Ogu yayanangiriza gavumenti yaha okukwatanisa na gavumenti y'eihanga lya Misiri nk'oku boosire nibakwatanisa obukurwanisa ekizibu ky'ebinyatsi aha nyanja zitari zimwe na zimwe. Gavumenti omulanga eddemu okukolagana ne gavumenti ya Egypt erabye nga bakomyawo ebimotoka bijje biyole ekisamba ku mazzi. Ekisamba kisusse kireese obukyafu okubira gavumenti tudizeewo ekkubo ly'e Kagera ebimotoka byayitanga ebiyole ekisamba kuba ekisamba kikwatira ku mazzi kiba kizibu ekisamba kyatakwatira mu mugga mwennyini bwekisalira kiyingire mu nyanja. Ekizibu nk'eki eky'ebinyatsi okutahirira emyaro etari emwe n'emwe kyosire nikibaho omu bicweka by'eihanga ebitari bimwe na bimwe kandi eki kibaire nikitiga abajubi bataine ekyokurya otaireho n'okureebereza amaka gaabo. Abantu batandise okusenguka. Amakuru aga gashakwa Nakamya Francis Kanalutaya aba Sky TV ag'enshonga muri Kyotera.